wena kholelwa ukuthi wena umqashwa. But la ezwini sifike sithola okunye. Hallelujah. Kulama verse amaningi ke sizokhetha nje ezimbalwa, sizovakashela nje ezimbalwa izindlela but ezahlukahlukene. uNkulunkulu as creator ukuthi angasinceda kanjani thina siyibandla. Hallelujah. Oqala nje kufuneka si understand, ngicela sifunde iGenesis chapter 12 from verse 1. Sizowasheshisa nje lama verse ngoba isikhathi naso asimanga siyagijima. Genesis chapter 12 lesize ngayo nje siqale ngayo. uNkulunkulu oqala ufuna sazi inkokheli. Genesis chapter 12 verse 1. Verse 1. Ukufuduka kuka-Abraham. Uthi khona wathi ku-Abraham, lishiye ilizwe lakowenu, izizalwane kunye nekhaya lakho, umke uye kwilizwe endizakufalathisa lona. Yes. Ndiza kukunika inzala eninzi, eyakuba sisizwe esikhulu. Ndikunike amathamsanqa. Yes. Libe nodumo igama lakho. Ngikunike amathamsanqa libe nodumo igama lakho. Amen. Siyasazi le story, sihlale sifundiswa ngaso, sihlala sisifundela ezweni lakubo. Wasiwa elizweni awenza liboniswa uNkulunkulu. Hallelujah. La uNkulunkulu ngicela uqhubeke ma. Verse 3. Baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla, baba ekuseni elinkosi lilizwi lakho, nceda impilo nempilo Thixo khona, isamamela umntwana wakho moyingcwele, baba thulula inhliziyo yakho phezu kwempilo yethu egameni lika Yesu waseNazaretha siyabonga. Amen. Amen. Understand amandla embathiswe lo muntu uNkulunkulu asuke emthuma ebantwini. uAbraham wayithunywa ekhishwa ezweni lakhe, esiwa ezweni azalikhonjiswa uNkulunkulu. Lithizwe lenkosi, ngizawukwenza isizwe esikhulu, uthi zonke izizwe zizothamsanqeliswa ngawe. Uthi bazokusikelela, uthi ngizobasikelela abakusikelelayo, ngibaqalekise abaqalekisayo. Okusho ukuthi lana uThixo wayezama ukubasikelela abantu, kodwa wayengakwazi ukufikelela kubona. But wenza indlela yokuthi akwazi ukufika kubo ngokuthi athume umuntu ofunwa uyena noma isicaka sakhe, asithume ebantwini. Size sithi masifika ebantwini, liyonto abayenza kuso yena uThixo uyenza kubo. Uma besiqalekisa nabo uyabaqalekisa, uma besikelela naye uthanda ukuthi abasikelele ngoba nabo bayasikelela. Amen. Iyona ke imfihlo ebasesicakeni sika Thixo leso. Hallelujah. Liyonto oyenza kuso ibuyela back kuwe. Hallelujah. Uyabona isicaka sikaNkulunkulu, uma uNkulunkulu esuke esibeka lento uboyithatha uyifanise ne-force of gravity. Okuwukuthi umthetho wendalo, angingasho ukuthi force of gravity, angithi nje umthetho wendalo. No operation. Ukuthi
yonke into iphosa phezulu ihleli izobuyela phansi. Lento ngeke uzukwazi ukuyicompromise ngoba yadalwa. Yindalo ayikwazi kujika, ayikwazi kushintsha ngoba idaliwe. Okazi ukuthi yonke into edaliwe imele ukuba njalo. So uthi kuThixo lana ngikudalile lokho noma ngikubekile ngoba zonke izinto zibekwe uThixo. It's just that lena elitsho ukuthi uliphose phezulu phinde libuya siyibona ibhaliwe la eBhayibhelini kodwa uyayibona yenzeka ngoba washo uNkulunkulu ukuthi uma uphoswa phezulu wobuyela phansi. Ngoba zonke izinto ezilaphansi zimele ukuba laphansi. uNkulunkulu uyidalile. Nalena idaliwe. Into ngekwazi ukuyijika, into ngekwazi ukuyikhomba, into ngekwazi nokwenza lutho ngayo ngoba into edaliwe. Hallelujah. Ukuthi othunywe uNkulunkulu konke okwenza kuyena kwenzeke futhi nakwena. Number 1 lo indlela uNkulunkulu awayifuna ukukhulula ngayo abantu. Hallelujah. Sizophinde sibuyele kwinkokheli. Masize ku number 2. Ngoba ziningi indlela uNkulunkulu owayifuna ukukhulula ngazo abantu. Number 2. Ngicela sibheke incwadi eGenesis chapter 27 verse 27. Abakhona. Laba bantu babazali. Ngifuna la kule verse esizoyifunda si understand ipower yomzali emntwaneni wakhe. Waliva ivumba lempahla ezazinxitywe nguYakobi. Wachibela ngentsikelelo esithi. Hallelujah. Ngicela ukuthi le story siyasazi. Ngikizama nje ukuthi siphole nje. Amen. Singavuthi ngoba le nto okuvutha le igcina yenza ukuthi ungasevanga. Ngoba kudala kade ugcuma ngenyawo lapha yana uchaya izandla. Uthi amen. Maso umbuzo kwabe kuthiwani. Akazinto. Awazi ukuthi bekuthiwani lapha. Awuvanga nomuntu. Ujabulela nje ukuthi siyavutha nje. Sisemandleni. Ubese umisisha yonke imessage nento uNkulunkulu abeqonde ukukhulula ngayo. Hallelujah. So ngiyahalela nje ukuthi nje singavuthi nje siphole. Hallelujah. Chapter 27 verse 27. Yana ke kule story masisiqala phezulu nje siyazi ukuthi kwakhona abafana ababini onyana baka Isaki, omdala kwaku Isawu, omncane kuJakobe. uJakobe wayekade umncane uIsawu emdala. Ithi iBhayibheli utata wabo uIsaki wayesemdala esefuna ukusikelela unyana wakhe omdala. Ithi iBhayibheli wayesethi mfana wami awuhambe uyozingela ubuye nenyamazane ubese uyibuyise uyilethe la kumina ngoba mase ufike nayo ngibese umphefumulo wami uyakubusisa, umphefumulo wami uyakusikelela. Ngizokunika kuzokwenzeka empilweni yakho yonke into engiyishilo. Now uIsawu njengoba wayemdala ithi iBhayibheli uma wakhe azakathanda ukuthi lentsikelelo iwele kunyana omdala. Wayifuna lentsikelelo itholwe uJakobe unyana wakhe omncane. Wayesenza icebo. Wathi khuluma nomkhuluwe wakho. Ethi makahambe ayosingela ukuze abuye nenyamazane uma esebuye nayo uzomsikelela. Ngoku ke nyana wami wena nceda yenza kanje. Phuthuma uhambe. Uye esifayeni ufika uthathe igusha lapha. Ubuye sizolihlinza ngizolipheka mina. Ubese wena ulisaba utata wakho ukuze lentsikelelo ingatholwa umfweni. Kodwa itholwe uwe. Manje lo mncane uyesaba
ukuthi utata uzongiva ukuthi mina angiwuyena uIsawu mfowethu. Yeah. Mina nguJakobe uzova ivoice oqala. Okwesibili uZeva ukuthi la izandleni mina nginabo uboya ngoba uIsawu wayinoboya ezandleni. Yeah. Wayeyichonti. Ethi iBhayibheli wayise ethuma wakhe leso wathi hleze utata ngangisikeleli kodwa ngiqalekise. Wathi nyana wami sosiqalekiso masehlele kumina kunoba sehlele wena. Yenza njengoba ngikutshela. Wahamba uIsawu ozingela. Waya uJakobe olibamba bahlinza bapheka ngapha noma wakhe. Bahamba basabutata wakhe. Ithi iBhayibheli mayeza wathi tata sengibuyile nansi inyamazana sengisenayo. Yeah. Ithi iBhayibheli wathi utata khaiba ngokusheshsha ongizenana namhlanje. Wathi nayi kwenzekile ngisheshe ngayithola naku sengiyilungisile. Ithi iBhayibheli mangaba eseyiqedile wathi bona izwi elikaJakobe awusondele nyana wami ngive izingalo ithi waziva zinoboya ngwaseyifakile vele kuya bebhushe ezingalweni. Amatricks kama wakhe wonke la. Ayike mayiseqedile ukudla asive ukuthi wathini. Yeah. Verse 27. Esasondela ukuya kumanga uIsake waliva ivumba lempahla linjengevumba lomhlaba ogalelwe insikelelo ngundikhoyo. Ivumba qala ngoba umuntu mayisikelela uqala ashintshe nje ivumba leli. Yey. Ukunuka nje lokuya kwakhe. Yo. Ngoba ufika vele unuka indlala. Hallelujah. Oh. Umuntu kuyenzeka ukuthi aswele azanuke ngaleyandlela. Uze bengazi ukuthi abantu bayamnyanya kanti hayi iphunga leli yena lendlala. Iyo lento emenza ngathi akathandeke ebantwini. Unale laphunga nje lakhe. Lokuthi uswele. Azathi nginebhadi abantu abangifuni yonke indawo kanti umuntu mayijika jika ngokubele nje eve iphunga. Amen. Okay. Uthi ke lo iphunga lonyana wami qala nje into efanele ishintshe iphunga bakho uchume ube linqatha. Wathi yabona ivumba lonyana wami injengevumba lelizwe elisikelelwe nguYehova. Yes. 28 ngamana uThixo wakunika kuwo umbethe wezulu. Yeah. Nakubo ukuchuma komhlaba. Nintabalala yengqolowa newayini entsha. Verse 29 izizwe mazikukhonze. Izizwe ziqubude kuwe. Yeah. Yiba inkosi kubazalwane bakho. Yiba inkosi kubazalwane bakho. Amen. uJehova makakunike intabalala. Cela sibuyele kundikhoyo ke. Verse 27. Ngicela sehlile izasiqhubeke lapho soqale khona ma. Uvelise intabalala yengqolowa newayini. Ungabuswa zizizwe nenhlanga zikhahlele kuwe. Amen. Bengifuna le ndawo ke laphana etha iba inkosi yabafowenu. Hallelujah. Umnika intabalala, umnika ingqolowa, umnika iwayini, umnika konke. That is lo mzali lo kunyana wakhe waye wadala. Hallelujah. Ukukhuluma kwakhe ngifuna ke sinake ukukhuluma kwakhe uIsaki la kule ndawo ukuthi ukhuluma njengonegunya. Hallelujah. Lento akayiceli but uyayikhuluma uyayidala. Hallelujah. Ukuthi mayibe khona mayenzeke kunyana wakhe. Hallelujah. Lana ke sibona amandla omzali phezukonyana wakhe. Hallelujah. Sibulisa utata sangene egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Sibona amandla omzali phezukonyana wakhe. Hallelujah.
udala konke lokhu uJakobe kwamenzakalela ngoba utata wakhe waye wakhuluma phezu kwenhloko yakhe. Hallelujah. Amen. Kunabanye ababathukayo bebaqalekisa. Uthi yinja, uyintwengento, intontoni. That is into ikhulumayo iyona eyenzeka ngoba unegunya namandla. Hallelujah. Amen. Kukhona esinye story esasiye nomutata umfundisi wayithanda ukusichaza esomfana othile kodwa wafunda wathi mayisemdala utatakhe engasamnaki ebese mangabe esefikile emsebenzini yocela imali wathi tata ayincane etholeni lo mfana lo. Ithi kutatakhe wathi sengikufundise kangaka wathi okay nyana wami imfundo ngiyithathile. Lo mfana waqala ukudaba waqala ukuba into yonke zabheda izinto empilweni yakhe. Hallelujah. That is into eyenziwa umzali wakhe kuyena amazwi awakhuluma aba ne-impact impilo yakhe yonke zangaphinda kwazi ukuba umuntu. Hallelujah. Ngoba umzali bangcwele kufanele simazi ukuthi uhleze namandla negunya phezu kwalo mzalayo. Hallelujah. It's either umzali wakho wasenyameni noma umzali wakho wakwamoya. If sinabazali abakhona namhlanje ababazali emakhaya ebantwaneni abangakholwa abangasho ukuthi hey ayikho imisebenzi ngeke enze imisebenzi endawo vele ngeke basebenze ngoba kusho lo muntu onamandla phezu kwempilo yakhe wathi ayikho imisebenzi ngeke enze endawo amandla omzali. Ngifuna ngesibheke isituation ka Esau ukuthi kwenzekani kuyena. Ngicela uhleleke sasi. Verse 29. Ungabusiswa zizizwe nenhlanga ziphahlele kuwe. Yes. Yiba inkosi kubantakwenu. Ukhonze nangabantwana. Yeah. Ukhonze nangabantwana bakanyoko. Mabaqalekiswe abo bakuqalekisayo. Mabaqalekiswe abaqalekisayo. Yeah. Basikelelwe abo bakusikelelayo. Verse 30. Okay. Siya ku verse 40 ke manje. uEsau angithi insikelele nakasayitholanga. Seyihambe nobani? NoJakobe. Kunento esingayinaki ke la. Ekuthathweni kaJakobe insikelelo yakhe ithathwa umfowabo. Hallelujah. Ngifuna la ukuveza ukuthi kuwo wonke ama situation noba kuzo zonke izimo umzali uhlezi ena isolution. Ngicela sifunda verse 40. Verse 40. Uyakuphila ngeqhele. Ngicela ufunde from verse 39. Verse 39. Wahlabeka uyise wenjenje wena uyakuba kude le nenqatha lokuchuma komhlaba. Uyakuba kude le kumbethe ovuza ezulwini. Yeah. Verse 40. Uyakuphila ngeqhele uphansi komninawo wakho. Uyakuphila ngeqhele uphansi komninawo wakho. Amen. La insikelelo useyithathile useyafika lo nenyamazane uthi sengimsikelele ngimnike yonke insikelelo. Uthi ke ngokutata lensikelelo yinye na nam ongisikelele. Uthi sengimnike yonke insikelelo umfowenu. Wena uzophila ngeqhele ube phasi kukamfowenu. Cela uqhubeke. Kambe ke liyakufika ithuba apho uyakudinwa khona. Uyaphule lo giyokho yakhe isentanyeni yakho. Amen. Kodwa liyawufika ithuba lapho oyodinwa khona. Angithi manje usekhuthuziwe uIsaki. Ngoba ukhuthuziwe ngalendlela yathatha insikelelo ngendlela angayiqondi. Ngoba usekhanga nesolution ke. Usethi ke njengoba sengimnikile umfowenu insikelelo wena uzophila phasi kwakhe. Kodwa wena ngena phasi kwale joka yakhe. Up until kuze kufike ithuba lapho wena uzokwazi ukuphuma khona phasi kwejoke likamfowenu. Now
uJakobe lana waba nawo amandla wawanikezwa. Yeah. But into yenzeka waqaphela ukuthi into sengiyishilo ngukisakhe ngeke ingenzeki. Yeah. Yenzeka but usemnika isolution ukuthi lento sengiyikhulumile uzophuma kanjani phasi kwayo. Yeah. Uthi ke hlala ufezekisike lo ufezekiseke kufuze kufezekiseke lo engikushilo. Amen. For a period of time. Yeah. After some time ngoba sengikushilo kuzokwenzeka ubese uyaphuma. Nangenyani uma usilandela lesitory uqhubeka naso. Yeah. Ithi iBhayibheli waqhubeka uJakobe esezwele ukude kwaLabhani wasikelelwa. Ithi mangabe lapho kulelo lizwe ukusikelela kwakhe uJakobe ithi wayifika uLabhani Jakobe wena ngoba ezimnyama zizala kancane amagusha ngikunika wona mina ngithatha lawo mhlophe wena njalo makuzalwa igusha emnyama yakho ezimhlophe lezi ezinike zami kulonyaka vele kuzalwe kakhulu lezi ezimnyama lezi ezimhlophe zibembalwa athi Jakobe athi uLabhani angeke hey Jakobe awume kancane ngalento yakho mina sengithatha lezi ezimnyama ke wena sowuthatha lezi ezimhlophe ngoba lezi ezimhlophe zizala kancane ivele ijike lento kulonyaka vele kuzale kakhulu lezi ezimhlophe lezi ezimnyama zizale kancane athi uLabhani ikhona inhlobo entsha efikile la kulamagusha kukhona esimagqabhaqabha okay mina Jakobe ngithatha lezi ezimnyama ngithatha ezimhlophe wena ke Jakobe thatha lezi ezimagqabhaqabha ngoba vele uhlobo olungafane luzalwe ngalonyaka kuzavele ngazalwe ezimhlophe kungazalwe ezimnyama kuzalwe lezi ezimagqabhaqabha ithi iBhayibheli base baquluka ngisonyana bathi uJakobe uyisicebe ngento zikatata wethu ngoba insikelelo yayiphezulu kwakhe. Hallelujah. Into eyakhulunywa umzali phezulu empilo yakhe. Kodwa ke bheka ke itrick ngoba umzali uhlele nesolution. After iminyaka eminingi ekwaLabhani uJakobe uma ebuya ubeka izisebenzi uzibeka namagusha ka50 aphinda beke enye group aphinda azobeka enye group uthi ke hambani phambi kwami ke nina ngoba la indlela enizohlangana noEsau uyazi ukuthi ngiyeza. Yeah. uEsau uma ngabe nibuza nithi lezi zinto lezi esiziphethe sizisa kwinkosi yethu Esau zilethwa isicaka sakho uJakobe ukuze angangibulali ngoba vele wayibaleke esefuna ukumbulala. Ithi iBhayibheli ehambe ibuza lento Esau ukuthi hayibo igusha ezitheni lezi uthi hayi ezenceku yakho uJakobe uthe sizisa kwinkosi yethu Esau uthi ahlangane lento group yesibini afike nayo iqhuba amagusha aphinde athi ulokhunga manje aphinde athi uJakobe aphinde abuza uEsau yazani legusha siphinde sisho isisebenzi sesibini ezesicala sakho uJakobe sizisa kwinkosi yethu uEsau ithi waze wafika kuyena mayifika kuyena ithi wamjabulela wajabula kakhulu ithi mayisefika kuyena wathi kunjani babulisana wathi ke uJakobe ngoba wayinento eziningi ithi wathi konke lokho ngiphethe ngize kuwena ngizonikela ngako athi uEsau hayi khululeka nginokuningi mina zikhona zigcwele because uEsau yena umuntu oqala owaba namachief kwincwadi yeGenesis uyena umuntu oqala okwaba khona amachief kwisizwe sakhe ngoba umzali waba la itrick ukuthi lo esengikukhulumile kuzokwenzeka for the period of time kodwa uzokwazi ukuphunyuka uma uphuma ngalendlela. Hallelujah. That is amandla omzali alapho ukuthi noma ungathi uyikhuthuzile wena insikelelo kodwa uJakobe simbona futhi esephinde yogoba kuloko ebekuthiwa uzamkhonza ngoba waqhamuka nayo isolution sekunjalo uIsaac. Hallelujah. Amandla omzali solution number 2 uNkulunkulu wasiprovider yona. Hallelujah. uNkulunkulu bangcwele kufuna sazi ukuthi akadependanga kuyo yonke lento elizwe kuthiwa akho imisebenzi akho ntontoni akho ntontoni. uNkulunkulu iningi indlela ibekile asibekele sona. Hallelujah. Ake siphinde bangcwele siphinde sibheke amandla enkokheli again lo muntu obekwe phambi kwakho lapha kwincwadi yeziKronike zesibini chapter 30 verse 22 kunento esizoyibona lapha yana iziKronike zesibini
chapter 30. Ngicela simbhale uEfeso chapter 1. Efeso chapter 6 verse 1 ngoba sizumfunda leyo incwadi esiyaziyo ithi bantwana hloniphana abazali benu enkosini. Lowo myalelo oqala nesethembiso esithi uyoba namathamsanqa. Hallelujah. Okay, now sithe oqala uNkulunkulu ukubekela inkokheli ukuthi ukhululeke ngayo. Hallelujah. That is ngifuna siphume kule idea yokuthi hayi sidepende ekutheni ilizwe malisuke likhala nathi kufanele sikhale. Thina sibona bokukhala. Hallelujah. Ngoba ivangeli lihleli ngasonke isikhathi liyiphethe solution. Ngicela sifunde iziKronike zesibini chapter 30 verse 22. The second Chronicles chapter 30 verse 22. Uphatha kwenkosi. Verse 22. Yes. uHezekiya wabakhuthaza bonke abalevi ababewenza lenyameko umsebenzi kaNdikhoyo. Wabakhuthaza bonke abalevi. Lana ke sizobhekani umlevi. Hallelujah. Wabakhuthaza bonke abalevi ababewenza ngenyameko umsebenzi kaThixo. Amen. Yeah. Lana manje sinanda kancane le story lesi wangena as inkosi uHezekiya ebuncaneni bakhe. Ithi wayesebuyisela abantu ekutheni bakhonza uNkulunkulu. Amen. Ithi ngesikhathi waba ne conference ayorganizayo especially zoba 7 days ukuthi makhanjwe kuyokhonzwa kuleyo ndawo. Ithi iBhayibheli wayeseqala eba negroup yabalevi azocebisana naye ukuthi le nkonzo kumele ihambe kanjani. Uma ecebisana nabo ithi amaJuda amaningi namanye amaIsrael ayehleka kade ayikho lento ngoba uNkulunkulu wayengasakhonzwa ngaleso sikhathi. Ithi iBhayibheli kwakhona abathile ababanjwa inhliziyo uThixo ukuthi bayenze lento bayithobele. Amen. Cela siqhubeke ke khona soyiva lapha. Ngezo nsuku zisixhenxe ke babesika izabelo zabo benikela amadini obudlelwane bedumisa uNdikhoyo uThixo woyise. Uthiwa benikela amadili obudlelwane. Hallelujah. Bebonga uThixo woyise. Verse 23. Ibandla lonke lavumelana ukubhiyoza esinye isixhenxe sensuku. Ngoko ke babhiyoza ngemincili ezinye izinsuku ezisixhenxe. Verse 24. Amen. Lana ke kwakade kune mbhiyozo noma ngizothi kwakune conference ehlanganisa abazalwane. Hallelujah. Ngicela uyifunde kuNdikhoyo ke le ndawo ukuze sive nje kahle. Uyena lo? Okay, angifundela kumina ngicela ungifundele. Ithi nalo Hezekiya wakhuluma kahle kuwo onke amalevi ayebonakala ukuqonda inkonzo kaJehova. Ithi badla ke iminikelo yomkhosi izinsuku eziyisikhombisa. Banikela ngemihlatshelo yeminikelo yokuthula bembonga uJehova uNkulunkulu woyise. Amen. Kuthiwa kule 7 days babenikelile badla iminikelo yomkhosi ngoba kule conference ayikade khona kwathiwa bonke abazalwane mabanikele banikela kuthiwa badla kulomnikelo lowo. Amen. Ithi iBhayibheli uma behlangene kule ndawo babebonga uThixo woyise. Verse 23. Verse 23. Ibandla lonke lavumelana ukubhiyoza esinye isixhenxe. Shuthi lana kule nkonzo kwakusekumnandi kakhulu. Le conference yayinamandla ngalohlobo lokuthi kwaze kwaba khona isivumelwano esiphakathi kwabo ukuthi masiphinde siade omnye u7 days kule conference ngoba yayikade u7 days kaphinda kuthiwa no hayi masiphinde sifakele u7 days ngoba engathi kumnandi kakhulu kule nkonzo. Hayi ngithi kwakusekudala kwagcina ukhonzo kwangasahlangana kwahlangana ithi kwahlangana 7 days kwaphinda kathiwa masiphinde sengezene omnye 7 days phezulu kwalo 7 days ukuze le nkonzo ivele ibe u14 days. Cela siqhubeke.
ngoko ke babhiyoza ngemincili ezinye iintsuku ezisixhenxe. Verse 24. Ukumkani kwaJuda uHezekiya wakhuphela elobandla iwaka leenkunzi zeenkomo nesixhenxe samawaka eegusha neebhokhwe. Kanti ke amaphakathi wona anikezela ngewaka leenkunzi zeenkomo neshumi lamawaka eegusha neebhokhwe. Kuthiwa kwaphinde kwakhishwa iminikelo kwanikelwa sebejabulile ngoku. Shuthi basebebanjwa amandla sebenikela nje ngayo yonke into ababenayo. Amen. Shuthi nje le nkonzo ayinamandla nje bebanjwe umoya ongcwele umuntu nje sekhipha yonke into anayo sekuthiwa masinikelele le nkonzo mayiqhubeke ngoba kumnandi kakhulu kule ndawo. Hallelujah. Verse 25. Verse 25. Laba nemihlali lonke ibandla lakwaJuda ngawonye nababingeleli nabalevi nabo bonke ababephuma kwaSirayeli. Laba nemihlali ibandla lonke ndawonye nababingeleli nabalevi lana kwakhona ababingeleli nabalevi. That is why kwakhona ukujabula nobumnandi. Hallelujah. Ngoba kwakhona ababingeleli nabalevi, indawo enababingeleli nabalevi kuba mnandi kuyona. Hallelujah. That is why nathi bangcwele lana sibaningi sigcwala le ndawo size ma conferencing. Although bethi abanye abantu lebandla alifani namanye amabandla noba abanye bethu bethi hayi lebandla leli lishumela into yakudala, kodwa ngoba linomlevi linalomuntu owenza kube khona kube mnandi kule ndawo. Hallelujah. So ithi iBhayibheli kwaba nemihlali ngoba kwakhona abalevi nababingeleli. Hallelujah. Okay. 26. Verse 26. Yayilonwabo nemincili eJerusalem. Yeah. Kaloku kusukela kwimihla kaSolomon unyana kaDavide ukumkani kwaSirayeli lalingazange libe khona elitheko eJerusalem. Kuthiwa lelitheko alizange libe khona ukususela emihleni kaDavide. Akuzange kube mnandi kanje enkonzweni. Akukaze kube khona inkonzo njena. Akukaze khona inkonzo ekade ibe khona iphinde yengezwe ifakwe eminye imihla. Hallelujah. Kuthiwa kumnandi kunokujabula kuleli bandla. Verse 27. Verse 27. Ababingeleli nabalevi nanzi indawo sifuna siyinote bema ngeenyawo babathamsanqelisa abantu. Kuthiwa ababingeleli nabalevi kwakusekumnandi sekujatshuliwe sekuphele 14 days. Ababingeleli nabalevi bema ngenyawo babathamsanqela abantu. Funda ke. Waza ke uThixo wabeva. Waza uThixo wabeva. Qhubeka. Kaloku umthandazo wabo wayekufikelela umamele umthandazo wabo uthi awufani nowakho. Awufani nowakho. Ithi bathandaza wasekujatshuliwe sekumnandi. Ifunda yonke. Kaloku umthandazo wabo wayekufikelela ekhayeni lakhe elilodwa ezulwini. Verse iqale past verse 27 ngene. Verse 27. Ababingeleli nabalevi bema ngeenyawo babathamsanqelisa abantu. Yes. Waza ke uThixo wabeva. Yes. Kaloku umthandazo wabo wayekufikelela ekhayeni lakhe elilodwa ezulwini. Ithi iBhayibheli ababingeleli nabalevi sekuphele 14 days kuhlangenwe baye balithamsanqelisa ibandla. Ithi uThixo wabeva ngoba umthandazo wabo wayongena ekhaya ezulwini. Hallelujah. Okusukuthi ngisho ngathiwa umkhathi ublockile. Hallelujah. Ngoba kwezinye indawo uThixo uthuma bona ethamba nohlangu labantu bami basuka abantu bethandaza kulo ndawo. Suthi ukuthi abantu lapho kulo ndawo basuke bengamcela uThixo ukuthi makabancede, but kusuke khona principalities wasebumnyameni asuke bloke umthandazo kulo ndawo ukuthi ungakwazi ukudlula, ungabikho umthandazo wamuntu odlulayo. That is why ithi iBhayibheli uDaniel wayeku 21 days fasting ethandaza. Ithi wathandaza umthandazo wakhe waviwa ngosuku lokuqala ethandaza, but impendulo azange izifikelele kuyena. Ithi iBhayibheli wafika ingelosi yathi Daniel kudala umthandazo
umthandazo wakho waviwa bengithi ngiza nempendulo khaya ngoku bengisabhinjiwe ingqwengqwa yasePheshiya ngase ngabiza uMikhayeli ukuthi eze azonginceda ukuze ngizelethe impendulo kuwena. Haleluya. Ithi iBhayibheli umthandazo wababingeleli nabaLevi ibandla lathandaza 14 days lihlangene kodwa siva umthandazo webandla waphelela lapha sazi asisho bazakungena kodwa sazi kodwa ibandla lathandaza lijabula linikela kumnandi katwa 7 days katwa phinde another 7 days le 14 days yonke sazi umthandazo wabo waphelela lapha sazi ngoba asiva ukukhulunywa ngawo kodwa ithi iBhayibheli ngenxa basekhona babingeleli nabaLevi edineni bathi okay nithandazile bazalwane uNkulunkulu enzani kengoku makephakama babingeleli nabaLevi ithi iBhayibheli baphakama ababingeleli nabaLevi ithi basebenthamsanqele ibandla bakhuluma insikelelo ebandleni ithi uThixo waqala ngoku wamamela ibandla wathi okay manje sekubiza sekukhuluma ngoba labo ngizayo ngoku ingabe ngabathuma ithi iBhayibheli attention kaNkulunkulu yabasebandleni ithi ngoba umthandazo wabo wangena ezulwini owabaLevi nababingeleli awufani nowakho. Haleluya. Akusho mina kusho iBhayibheli ungazi ukuthi ngithe haleluya egameni lika Jesu uNkulunkulu wasibekela inkokheli ukuze yena eve imthandazo yethu. Haleluya. Okay ke bangcwele ngicela kune belief enye into esibophayo uma sisindiswa sine belief esibanayo enganginayo mina. Le belief sifike sifakwe abantu abathi basindisiwe. Le belief ithi imali impande yesono. Yo. Intwana eqheleza lesonka elinayo ehlempu lilungile kunentabalala enayo oyitebile ongena Thixo. Haleluya. Ubese ukhule unale belief yokuthi uma usindisiwe kufanele ube umuntu oswele ihlwempu uzungena ezulwini ube ihlwempu. Sikhuluma ngabo Lazaro uthi Lazaro bakhothwa izilonda izinja oLazaro bahlala phansi bekhothwa izinja izilonda babese oLazaro bengoku bangena ezulwini izicebe zona zathona ezogweni balala ezifubeni zika Abraham. Angisho ukuthi akusoma amavesi sibese sikonta amavesi ukuthi inkamela ubisicebe sigangena ezulwini inkamela ingangena embobeni labo lamavesi nje alandelane njalo yilento nje uzucreate istory sokuthi uma ukhola kufanele ube umuntu ophasi umuntu oswele umuntu ohlwempuzekile siba naleyo belief. Haleluya. Efika esisuka nayo emacaweni esisuka nayo yonke nje le ndawo sivela kuyona abanye basindisiwe kodwa sisuka sinaleyo belief. Haleluya. Kodwa manje analyze kahle tathu F le ndaba kaJesu ethi inkamela ingangena embobeni yena lithi ubisiceli ngayezulwini 6 laphana uJesu ukhuluma ngombuso wezulu. Ufuna siqale sizibuze ukuthi umbuso wezulu uqalaphi? Yes, Nkosiyami. Let's say that F ngokomthetho mina ngathi mangifika ngisindiswa mina ngaqala ngaswela so ngagugelwa nazimpahla lezi anginazo ngathi ayibuka kwenzekala ithini lento le zaguga impahla wabuthandaza ngabe ngithandaza futhi ibhlukwe enganginalo ngagcina senginebhlukwe eliyi1 elimhlophe le bhlukwe bangachaza istory salo ngikatshela ukuthi phaya ekhaya kwami nomuntu ayiqashile wathutha wachiya le bhlukwe yo ngalithatha so ngoku ngaze ngawa nale bhlukwe. Amen. Kufanele manje siphinde sibheka amavesi bangcwele la eBhayibhelini uNkulunkulu la eveza khona imali ingasosona. Haleluya.
ngoba lo belief isichane kakhulu inibulele mfowethu. hey mina ngasileli ngalibona izwi Yeah. Yeah. Leyo leyo nje ngangiyazi kahle kamhlobo bonke labacebile abahamba ngezimoto Abayi ezinkulu kwazi. asathi khona ezogwini bonke la haleluya ngicela ke bangcwele Nkosi yami. sibheke incwadi eDeuteronomy chapter 2 Yo. okay ngicela siqale kwintshumayelo sizayifunda eDeuteronomy chapter 2 ngicela kodwa siqale intshumayelo chapter 10 verse 19 lento yasibulala ke saba abantu kabakhobazekile ngokwasengqondweni Oh. si practice uba waLazaro and masikuthandazela uba waLazaro ke ngeke uthi into ngasinika into esiyifunayo lokho umthandazo unqinelwa uThixo noSathane engenele lathi Thixo beva na laba bayathandaza ngoku banike Yeah. haleluya ngoba uSathane uhlezi emile esimangalela ngesikhathi zonke na kunento esifana sizibheke bangcwele la ezwini sancedakala abangcwele ukuthola inkokhelo njengotata isifundise abangcwele ukuba akumelanga uzuke ihlwempu uzungena izulu angenwa abuhlwempu Yo. Amen. Siyabulela. chapter 10 verse 19 Isidlo simenza onwabe umuntu. okay Eyona iwayini iyabudlamkisa ubomi. yes Kambe ke kuyo yonke into imali ethethayo. I know ithi ngevesi na Nawo thina mfana. iphinde nje Verse 19. Isidlo simenza onwabe umuntu. isidlo simenza onwabe umuntu Eyona iwayini iyabudlamkisa ubomi. iwayini iyabudlamkisa ubomi okay Kambe ke kuyo yonke into imali ethethayo. kuyo yonke into imali ethethayo haleluya ngisho sila iconference Yiyo. size le conference Yo. ayikho into engenzeka haleluya so ke manje bangcwele kufuneka sifunde lamabhesi sikhiphe yonke leyangqondo sayifaka nesakhula nayo nesibe namabhilifu wayo esazi sipha emakhaya even ukhula wazi ukuthi umuntu orishi ingoba ethwele Yo. ingoba egqoleza amabhanki ingoba ewutsotsi ingoba entshontsho emsebenzini ingabe into ethile sikhula nawo lamabhilifu nje siyikulukela yonke lento okukhululeka sinebhilifu yokuhlupheka sibancane hayi nokuthi masibona abantu abanezinto sihalela ukuba yibona siyabaculukela ngoba sithi bathwele labantu banenyoka banentontoni sibafuna lokho kwesiyokhululeka kanjani bayathakatha banazo zonke lezi zinto lezi ithi ke iBhayibheli namhlanje kuyo yonke into imali ethethayo haleluya nangoku uMoses ala conference bekuthiwa emotweni ngoba akekho umuntu odriver ozathi imoto izaduma ngomthandazo haleluya ungathandaza but ayizudume so ukuthi ke manje masiyikhiphe le ngqondo ukuthi ama scientists ake enza i-research noma abantu laba abayizicebi kunabantu abayizicebi ongabazi wena ongekuve kukhulunywa ngabo eTV ongekuve kukhulunywa ngabe radioweni laba bantu bayizicebi bane influence kwimedia ibona abashoyo ukuthi okay esidabeni ile ingaphuma le lena ayikho right ukuthi ingaphuma lona angaba upresident lona uzaphazamisana nathi labantu ababehind ke labo ekuyibona abacontrola yonke economy yonke into Yeah. bese ngokuze bokhona labesibaziyo thina sithi amabillionaire abavelayo labo ibona abasho ukuthi hayi wena hamba ovela ukuthi uRichard Smith apha emhlabeni vela siveze wena kwenze bamehlo abantu wonke abheke lapha bona kunabantu ababehind Yeah. uthiwa abanye abaqasha ama scientists ngelinye ilanga besesha ngengqondo zabantu Yo. bebheka ingqondo lezi zabantu ukuthi why labantu beswele Yo. why thina siba rich Yeah. uma benza lo ncwaningo lakhona Yes. baye bathola ukuthi ingqondo zabantu lezi zi-influence ukuthi umuntu uvani Yeah. oqala Yeah. No Jesu. okwesibini yini ayikhuluma ngomlomo Yeah. All the time. bathi ke la lento ngeke uzuyithole lencwadi sisifunde esikolweni Yeah.
ngoba thina vele isystem yethu nje yasenza ukuthi siba amakhoboka Oh, Osiyam. yokufunda ezikolweni sasifundela nje thina uqashwa Yeah. phela ngisho ngathiwa wenza business management ombuza umuntu wa business management okay njengoba business management uzenzani athi ngizahamba ngiyofuna iinserve ngiqede ngiyofuna umsebenzi Yo. so yabona ukuthi isystem vele increate ukuthi lo muntu lo aqashwe Ufundile. asifundiswa thina ukuthi ungazimela kanjani Yo. but ufundisa ukuthi ungafunda kangakanani ukuze usheshe uqashwe ulawulwe haleluya but leyo nto masithi siyabheka ku program kaNkulunkulu ayikho haleluya kuthi benza ke i-research ke laba bantu bathola ingqondo zabantu bathi la ngaphakathi engqondweni yomuntu kukhona into encane la ngaphakathi abangafuni yaziwe ukuthiwa hippocampus Yo. ekuyiyona evibratayo ekhipha i-energy is either in negative Yeah. or in positive Yeah. the more kuthoke manje hippocampus lemasizalwa isuke ifana ebantwini bonke isuke ilingana Osiyam. sonke sizalwa ilingana akekho umuntu ekuthiwa izalwa ingefani Yeah. kuyena sonke sizalwa nje ilingana but kuthiwa laba ababona aba-rich eyabo itholakala seyinkulu Yo. laba abaphuwa eyabo itholakala seyincane Yo. seyishrinkile Yo. manje ke yenziwa yini le hippocampus kulabo bantu ukuthi eyalaba ibe nkulu eyalaba ibe ncane Osiyam. laba Ezana jogo. okokuqala bakhula kuma families rich Yeah. ilanguage Yalams. yalamzi Yeah. kukhulunywa ngemali Yo. ngempumelelo Yeah. nama advice abawevayo yonke into edlula ezindlebeni zabo Yeah. iba positive Yeah. ngangohlobo lokuthi nabo bacinga positive Yeah. la kubonwa kulabo abaswele kubonwa lo muntu enemali othwele Yo. okhohlakele Ophakamileyo. ophakeme ocindezela abantu ongafuna abantu up until lo mntwana aze ayizonde lento acinge negative Injalo. Injalo. abese manje ihippocampus yakhe ngokwasengqondweni iyashrinka Yo. that is ke manje abe nephupho likaLazaro Lokubalihlweni. iphupho likaLazaro kwakuwukudla imvuthuluka Yo. wayengenalo iphupho lokudla etafuleni Osiyam. kuthiwa wayehalela ukudla imvuthuluka wayenephupho iphupho lakhe laliphasi ngabohlobo lokuthi wayifocus kwimvuthuluka engafocusanga entweni esetafuleni ebheke nje kwimvuthuluka mangathola leya mvuthuluka nje mangathola la mgqomo kadoti wandwamsilwa ifocus yakhe phasi haleluya iyona nto yamenza ukuthi uLazaro abephuwa Yeah. hayi ngoba uNkulunkulu wayengafuna bephuwa ingoba yena vele wayifuna imvuthuluka zange acele enye into ithi iBhayibheli mangabe uhalela imvuthuluka uzathandazelana Thola yo. uzathandazela imvuthuluka vele uthi Thixo ngicela imvuthuluka uNkulunkulu akunika imvuthuluka ukhothwe izinja Yo. iyona into yakula uLazaro Siyabulela. Siyabulela. kuthoye manje laba bantu iyona into ebenzayo le ukuthi babephuwa ngoba le hippocampus yabo iyashrinka ibencane bagcine sebecinga ngokufuna umsebenzi Yo. bangacingi ngokuqala ibusiness Yo. Osiyam. uyabona eChina uthi nje umntwana wa grade 10 iassignment yakho usebekelwe engine lapha kuthiwa awuqhaqhe la kubuye kuzomakwa according to ukuduma kwayo ukuthi idumile na noma kwenzekeni but impilo yakhe idependa kwi skill asuke ezosinika esikolweni amen okusho ukuthi into ayifunda esikolweni isuke irrelevant nento eku real life
akafundi ngokuthi ungayilebhela kanjani lo cast Namasela. akafundi ngokulebhela ifraud yonke lento nje sizilebhela ukuthi ulebhela isihlahla ulebhele zonke lezi zinto nathi yabheka lento inceda ngane mase ngiphumile so masokubuyisa back ke manje Asisincedi sana. awufunda ama frog nani Sure. there's the system esayinikwa education system thina esayinikwa Yeah. sanikwa ukuthi ufunde for 14 years Sure. after 14 years ufundile bese kuthiwa okay wathi ufuna uba yini manje hayi ngifuna uba uthisha ayisongaya ngoku ecollege uqale ngoku uqala ke manje uyofundela uba uthisha so na 14 years uyiwastile Yo. ayazibiphelele phi bayimanje ngokuyofundela lento oyifunayo that is the system thina yethu yala South Africa Yeah. but mawuphume amanye ama countries akunjalo into yakho nje bebancane bepha isikolweni kuthiwa pheka Yeah. apheke and mayipheka lapha azukunikwa daka pheka udaka bapheka idaka abantwana bakoChina Yeah. bapheka ukudla Yeah. Kosiyam. baqoba o green pepper nabo red pepper nabo yellow pepper hayi ndaba ukuthi upheka udaka la uthiwa uyapheka udaka uzokunceda lo upheka idaka lapha upheka ukudla straight uzotaste bese kuthiwa hayi lokudla kuphekana kahle upheka amen Oh. nanzi ke bangcwele thina into esikhalayo manje akufunekanga kufuna uyibone lento Yeah. maso uvuka umqondo wakho nje kahle kahle ubheke ukuthi Ayiyo le. le mfundo le engiyifundile sengisiphethe ngokwisitifiketi because makufana mangiphethe isitifiketi befana ngivele ngisebenze nje one Yeah. because ngifundile angithi Yeah. une degree une masters unanani but usadala kwezinye that is why kunabantu abasuka lo kulamazwe la eAfrica bagcwele la sithi bathatha imisebenzi isystem yabo ithi even although grade 12 ufailile but iskill usipasile na certificate sakho seskill aphume eze South Africa afika athi ngenza into ethile aqashwa abantu la asebenze Yo. engena grade 12 Yo. hallelujah amen so into ambeyithi mangcwele ukuthi uvani Yeah. nokuthi usihlanganisa nobani Yeah. nokuthi ukhulumani kubalekile because ku-influence ingqondo le yakho indlela ocinga ngayo ku-influence ukuthi uvani nokuthi ukhulumani therefore phuma kulo mqondo wemvuthuluka ukuzikhululeka Siyabulela. hallelujah ngicela ke siphinde pha kuDeuteronomy chapter 2 verse 5 Kewona okay verse 5 yes Kewona aza kunoyika kambe ke zenisilumkele ningawaqali yes kuba kaloku andiyikulinika nomhlathana lo kumhlaba wawo okay lana ke ake sichaze before siqhubeke la uIsrael uphuma eJiputha uyadlula uhamba endleleni gqoba emazweni athile udlula kwilizwe lenzala kaEsau uJakobe lo wayithatha insikelelo kaEsau abonyana bakhe laba onyana bakaEsau laba sebanikwa kudala umhlaba uNkulunkulu indawo yabo laba ngesikhathi besake eJiputha now ithi iBhayibheli ma bezodlula uNkulunkulu laba usabasikelela banika umhlaba wabo laba baqale bayohlala 400 years ngapha eJiputha babuya bazodlula la kulomhlaba iBhayibheli kunento eyenzekayo ukuhamba kwabo ngoba uMoses la ukuthi Deuteronomy usechaza uhambo lwabo ukuthi lube njani uhambo lwethu okufana ukuthi mhlambe ngizothi usenika ireport ukuthi uhambo lwethu lube njani kulo 40 years esuhambile useyachaza ke manje ukuthi kwenzekani ithi iBhayibheli uma bedlula kwezinye izizwe zonke lezi ezinye izizwe babekade befika kuleso sizwe balwe naso baphuza amanzi bathatha inkomo bathatha imfuyo bathathe yonke into babese badlule uma bengafuni badlule na uNkulunkulu uthi la ke manje nizodlula kwinzala kaEsau ngibani careful ke manje ivuleni ingqondo vula amehlo ngoba nizodlula ke manje kwinzala kaEsau ngiya understand ukuthi bazonesaba but nje angizunika ngisho namathe wenyawo emhlabeni wabo Okay. Kayise nginike ine portion encane emhlabeni wawo ngoba lo mhlaba ngawabela bona
kunayini into efuna siyinote la cela uqhubeke Intaba yeseriye ndayindawo Esau nenzala yakhe. ngayinika uEsau nenzala yakhe. Verse 6. Ukutya namanzi wathengeni kubo xa nidlulayo. Okay. Khumbulani kaloku. Okay, uyifunde nje verse 6. Verse 6. Ukutya namanzi wathengeni kubo xa nidlulayo. Yo. Verse 7. Okay. Ngicela akufunde ophethe into. Ngicela ufunde wesiXhosa esidala noSizulu. Nayi into khona ngifuna siyinote lapha. Dano kuthenga kubo ngemali. Niyokuthenga ngani ukudla kubona? Nidle namanzi. Nidle namanzi November kubo ngemali. Namanzi. Anizuthenga ukudla kuphela ngemali. Namanzi. Ngoba la nidlula abafowenu ngoku. Yo. Nizodlula kwinzala kaEsau abafowenu. Nizothenga ukudla ngemali. Namanzi niwathenge ngani? Ngemali. Ayikho ibhansela akushiyo ukuthi nizathenga ukudla nibese banibhansele ngamanzi nizathenga ukudla ngani? Ngemali. Nkosi yami. Namanzi niwathenge ngani? Ngemali. Nizakhipha imali nithenga amanzi, nikhipha imali nithenga ukudla. Lezo ezinye izuzo benginika ukuthi at least uphuzane amanzi nophuze mahala. Kodwa laba ngoba ngababela umhlaba nizothenga ngemali amanzi. Nithenge futhi akasho uThixo ukuthi thengani ukudla banika idiscount nibe senithenga amanzi. Ayikho idiscount. Nina njengoba kwabazali benu senizothenga nithenge namanzi ke ngoku thengani ukudla ngemali nithenge namanzi. Athenga nenkulu. Thenga yonke into. Amen. Yonke into bayithenge. Kunento ekufuna siyinote ke labangcwele. Okay, masiqhubeke before ingene lapha. Ukudla nokuthenga kubo ngemali. Yes. Nidle. Yeah. Namanzi November kubo ngemali nisele. Yeah. Kuba uYehova uThixo wakho ukusikelele emsebenzini wonke wesandla sakho. Yeah. Uyakwazi ukuyimba uyakwazi ukuyihamba kwakho lenhlango inkulu leminyaka imasimane uYehova uThixo wakho unawe akuswelanga nto. Uthiwa kule 40 years uNkulunkulu ehamba nabo. Why uThixo ethi mabathenge ngemali? Uthi ngoba uThixo ukusikelele. Yeah. Uthi kule 40 years uThixo ubehamba nawe awuzange uswele nto. Awuswelanga nto. Haleluya. Kunento ekumele siyinote enzekayo emadolophini ethu nakule ndawo esihlala kuyona. Kunalabantu abakhona abasuka I think Ethiopia Pakistan. Yeah. Amen. Bonke laba bantu nje abawuhlobo lwamandiya nani. Obe usibuza umbuzo. Wake wambona kaShoprite lwam the cross. Ngoba kwaSpa. Ngoba kwa ephethe nje trolley. Hayi. Ecross ephethe itrolley ekwaSpa. EkwaShoprite, eGobox, sakulezitolo lezi. Yeah. Wayibeka bona la bayinda abantu laba bethenga lapha. Semaxolekweni. Ngeke bathenge kwaShoprite. Yeah. Ngeke bathenge kwaSpa. Yeah. Ngoba akusobazalwane babo labaya. Yo. Ngeke ayothe lapha kuthina kune shop eyi1 enkulu yabo bathenga kuyona bonke. Ngeke ubabone begijima begcwala koSpana ngoba ngiyababone bephethe amatholi abathengi kwezinye indawo. Banika baqale bayibheke kule organization akusayinwa phasi kwayo ebhalwe halal. Yeah, ngiyaqonda. Uhalal lo i-organization yabo ehambisana nenkolo yabo. Ngoba uhalal uthi yonke into efakwe la ayifuneki into engcolile ephikisana nezwi. Angiyifuni ingulube, angiyifuni
ijiki utshwala lezo zinto phasi kwa halal asifuneki. Amen. Now uma ezayongena esitolo uqala ubheka lesitolo sisayinile na phasi kwa halal. Yeah. Ngoba angifuni ukuthi mangithenga ngithenge nayi nyama yenkomo kunengulube la ecaleni. Oye ngithenge enkukhu kunengulube la ecaleni. Therefore lesitolo sihlambuluka sonke angizothenga sona. Yo. So manje babe sebahambe ngobayobheka izitolo ezinline nabo. Haleluya. Amen. Futhi uma bethenga kulezi zitolo lezi abayicela i-discount. Bathenga nge-full price. Ngoba la kule side lethu amakholwa ayakhuthuza. Akhuthuza yonke indawo. Ngangagibela kwenye taxi kukhona umama owayengafuni ukukhokha ngoba naku egqoke i-uniform yecawe. Uyabuza ukuthi na ngecawe nabantu bayakhokhiswa kodwa sikhokhile thina sonke la ngwe. Ubuza ukuthi na ngeSunday yena ngoba umzali befanda khokhe njengoba ithi le verse ithenga amanzi. Yeah. Uthenge ukudla uthenge namanzi. Befanda yena akhokhe angafuni ishintshe ngaphezulu. Yeah. Ngoba yena umzalwane. Yeah. Haleluya. Siyasibona ubuzalwane yena ekhipha. Haleluya. Ubuzalwane buvela ngoba na wena ukhuthuza ubenefita. But ubuzalwane buvela nawe bawukhiphe. That is why uthi God ayikhipha nani. Thena ngimsikelele answelanga kule 40 years. Nawe abazalwane beni thengani ukudla nithenge namanzi ngemali nithenga nje izidulweni ezirelevant nabo. Haleluya. Register umzalwane. Hayi bona abayingeni into leyo. Bona ngapha abazalwane bathi hayi masinikwe ithi business yomzalwane wethu lena akhonto esigayithola akhonto esela ayenziwa lento. Haleluya. But iba supportive kulomzalwane. Haleluya. uNkulunkulu wayithi mabese supportive kwabanye abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngicela ke siphinde siyobheka enye indlela uNkulunkulu ayibekile. Haleluya. Amen. Kunento elapha kuHezekiah chapter 28 verse 3. Engithanda ukuthi ke siyibheke kancane. Kunenkosi uThixo owayiphe obubuhlakani lapha ngicela ke sifunde khona. Hezekiah 28 verse 3. 28 verse 3. Verse 3. Ngaba ulumke ngaphezulu koDanieli. Akukho nto ifihlakeleyo kuwe. Haleluya. Ngicela uyifunde esiXhoseni esidala. Verse 3. Yabona ulumke kambe nangaphezulu koDanieli. Aloyiphinde ke. Verse 3. Yabona ulumke kambe nangaphezulu koDanieli. Zonke izinto ezisitheleyo azisithelisiwe kuwe. Okay, ifunde kahle kwemba ulumke. Verse 3. Yabona ulumke. Kambe ulumke ngaphezulu koDanieli. Yes. Zonke izinto ezisitheleyo azisithelisiwe kuwe. Yes. Verse 4. Ngobulumko bakho nangengqondo yakho ubuhandiba wangenisa igolide nesilivere ebuncwaneni bakho. Yeah. Verse 5. Ngobuninzi bobulumko bakho Yes. ubandisile ubuhandiba bakho. Okay. Ufunde uverse uloza. Kodwa like hlakanipheni kwayo kunezinto engicela ukuthi sizinote la kuyona ezimbalwa nje ekade izenza. Kuthiwa lenkosi yayaphakana gcina seyixabana nayo uThixo wayiqalekisa ngoba nako seyimphakamela ngenxa ukuthi yacinga ukuthi ihlakaniphe kakhulu ukudlula uThixo ngoba iyona nkosi ehambe isehlele leyo. Haleluya. Verse
5 ke. Verse 5. Ngobunisi bobulumko bakho Yeah. ubandisile ubuhandi bakho. Ngohwebo lwakho yaphakama inhliziyo yakho ngobuhandi bakho. Yeah. Ithi ke la kumina bheka uhlakaniphile kunoDanieli. Ayikho imfihlakalo abangakufihlela yona. Ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho usizuzele imfuyo. Ithi wafaka igolide nesilivere encebeni yakho. Ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga. Haleluya. Ngokuhlakanipha kwakho okukhulu ehlakaniphila ngithi ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga. Amen. Ithi wandisile imfuyo yakho. Ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga. Masinothekele indawo ukuhlakanipha kokuthenga. Haleluya. Ngoba uma usindisiwe uyadinga ukuhlakanipha kokuthenga. Lenkosi ithi iBhayibheli into ayenza yaba rich ukuthi yayihlakaniphile la ithengeni ke ngoku. So uthenga udinga ukuhlakanipha. Haleluya. Ukhona nje abantu nje abave bathenge nje abathengayo nje. yeyi Ngoba into ayibona nje. yo Hayi ngoba ifuna, hayi ngoba idinga, uyibonile nje idlula nje. Athi hayibo, yini le? bamelelex Hayi into ethile le. Hayi ngithengisela imalini. yeyi Nkosi yami Makudlula into hayibo yini le? Athi hayi into hayibo. Hayibo. Yini imalini? Asho, hayi ngithengisela ithenge. Iphela imali. Athi hayibo yini le? Hayi into ethile. oh Nkosi yami Hayi, hey, amsena mali. Aphinde. Hayibo yini le? Hayi into ethile. Hey, yazi ngiqeda ukukweleta lento le bengizakukhokhela nowabini kule makuphela inyanga awungikweletele. Ayikwelete. Iphela inyanga usebezikweletini. Ayoboleka ingene kumathonisa. Umathonisa ngapha, isikweleti ngapha, angeke shiki ezikweletini ngoba kanabo ukuhlakanipha njengale Nkosi ithi iBhayibheli wayinokuhlakanipha kokuthenga. Haleluya. So ithi iBhayibheli lenkosi yayinokuhlakanipha kokuthenga yazuzela igolide nesilivere. That is why ikwazi ukubona ithuba, iopportunity. Uthi mayikhuluma uSolomoni uthi ayikona ubugorha obenza iqhawe. yeah Ithi ingekona ukuhlakanipha okwenza umuntu ukuthi aphumelele. Yeah. Kodwa uma ukwazi uthi kodwa kungethuba nehora okuchaza ukuthi iopportunity nesikhathi. Uma ukhola kufanele ukwazi ukurealize iopportunity nesikhathi. Haleluya. Bonke abantu ababelwa kakhulu babengeke bakwazi ukusurvive kulezi nsuku ngoba bona babelwa ngamasodi. Ingoba bakwazi ukusebenzisa ithuba labo ngaleso sikhathi. Haleluya. That is why bamaqhawe kodwa kwamaqhawe ayikade phatha just ikrele. Kodwa kunabantu abaparticipant abangayiwona amaqhawe bakwazi ukudubulula lapha kodwa bayiwona amaqhawe. Ingoba ithuba labo abakwazi ukulisebenzisa ukuthi kulesi sikhathi ngingenza kanjani ukuze ngifike kuleya level. Haleluya. Okusho ukuthi ithuba nehora kubalekile. So lona ithi iBhayibheli wayinokuhlakanipha kokuthenga. yeah Wasizuzela imfuyo eningi negolide nesilivere. Haleluya. Ithi wayihlakaniphe kakhulu kodwa iproblem yakhe kwaba ukuphakama endleleni. Haleluya. yeah So uThixo bangcwele engathi ngaphinde asincede nakuleyo ndawo Yeah. ukuthi asiphe futhi ukuhlakanipha zonke lezi zinto besikade singazifundiswa kule ndaba esisuka kuzona. Haleluya. Ngike sikasifundiswa lana nangaba financial management nangazonke lezo zinto. Haleluya. Sizifundiswa kukhona othisha sizitishwa sibhalelwe sithweni izinto esizithola emfundisweni ephilileyo kunokuthi ufike nje bandleni kuthwe zonke izinto zilungile konke kulula ngoKristu zonke izinto zinhle udlisono uyazenzela akukhuzwa lutho uyazihanjelwa uyazikhonzelwa as long nje uzakhipha imali unikele uThixo ukufuna konke ofuna ungena ngetithe makangene uThixo akabheki
ngaphandle ubheka inhliziyo ufuna ungena ungena naye yonke into iyangena odakiwe uyangena bonke nje abantu bayangena nje la kule ndawo nje na akukhuzwa lutho nje kuhle nje yonke into kumnandi nje kuyakhonzwa kuphela nje akho lutho nje kumnandi Yo. hallelujah seqhawe nje kuphela hallelujah uNkulunkulu ke bangcwele uphinde abe nayo indluleke hallelujah waphinda wasiyaleza ngenye into yesi4 wasiyaleza ngokunikela hallelujah amen ngicela sibheke nakhona amavesi awu2 sibheke incwadi ya Proverbs chapter 19 verse 17 ukwenzela ukuthi sishintshe leyanto ebesicinga ngayo leyandlela ebesicinga ngayo Proverbs chapter 19 verse 17 ufana noboleka ondikhoyo. Yes kufanele thina bangcwele siba abantu abambolekayo uNkulunkulu hallelujah Mlone. Wethina asibi oLazaro like asibi liyangqondo ebesikade siyifaka ukuthi masibe oLazaro but kufanele siba abantu ababonelela oLazaro hallelujah silone uNkulunkulu silone uThixo yazi ngikhumbula ngifika la ecaweni kwake bekhona inkonzo zabantu abasha kuthiwe kuzakhishwa ke manje bazalwane o10 babantu abasha futhi akekho umuntu omshongena u10 ngoba siyayiphiwa imali emakhaya so wonke umuntu omshuza khipha u10 ngibhekele ukuthi uthembo uthakho umuntu onga-afford u10 anginayo u2 Yo, yena wantwana. anginayo u2 njengoba ngibele uthena akekho umuntu onga-afford u10 sonke siyayiphiwa imali emakhaya hey anginayo u2 hayibo uthini nalo muntu haleluya so bangcwele ngizama ukuthi sifika sinjalo ngangiphethwe ukuba uLazaro ngifuna ivuthuluka haleluya amen yakusokolisa kakhulu ke lento haleluya angisho ngokusengiphumeleni kaJesu Kristu ngicela sifunde indumiso chapter 41 verse 1 Hayi uye lo muntu obonelela amahlwempu. Yes. Womhlangula undikhoyo xa yena esengxakini. Verse 2. Womkhusela amlondoloze bomini. Womthamsanqela emhlabeni. Angamyekeli kwiintshaba zakhe. Yes. Verse 3. Undikhoyo wombonga xa angaphilanga. Ambuyisele empilweni. Verse 4. Uthwale bangcwele izinto zonke lezi ezenzeka emntwini opha ohlelelekileyo haleluya omnye umnyango owavula uNkulunkulu lo ewuvulela ukusikelela haleluya now uma sifunda ngokwencwadi kaDeuteronomy chapter 28 verse 1 esikazoyivula le ncwadi ungayibhala ithi mangaba uyifunda ithi uma ulimamela izwi likaJehova uThixo wakho ithi wenze ngayo yonke lemithetho ebhalwe kule ncwadi uJehova 28 verse 1 Deuteronomy chapter 28 verse 1 ithi uJehova uNkulunkulu wakho wokuphakamisa ngaphezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba haleluya uma sibheka kwizizwe zomhlaba ezikhona njengamanje sibona inzala kaAbraham sibona oSouth Arabia sibona oLebanon sibona oUAE lawo mazwe lawo nabo Israel amazwe lawo akwinzalo asuka from uAbraham ukhokho wawo ngokwasenyameni uma ubheka iTop 5 emhlabeni wonke kwi-currency ekhona inzala kaAbraham iTop 4 ibona abaphezulu kwayi4 kube seke
kuzoba khona iEngland iphinde kulandela abanye kube sekuze bonke ko-USA nabo zonke lezi zinye izizwe zikhona ke nathi silandele lapho silapha ko-14 phayizansi haleluya but inzala kaAbraham into engizama ukuyiveza ukuthi lelizwi lengashomanga uNkulunkulu wayinyanisile siyibona ngamehlo lonto uma ngaba ethi ngiyokusikelela ngaphezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba haleluya kunento uNkulunkulu ke lapha esifanele siyinote kulama verse uthi ngiyokusikelela ungena ngikusikelele ukuphuma ngisikelele inkomo zakho ngisikelele amagusha akho ngisikelele umzi wakho that is umane athi yakho right yakho ucreate essential owner hallelujah uthi uNkulunkulu usikelela into oyionayo akayisikeleli into iqashelwe hallelujah ngoba thina njengoba la silazi lenda sikuzona siqashiwe hallelujah sishawe umthetho mhlawumbe ezobuhlungu lento beyisho umuntu ongaqashwanga uzathi usephakeme lokhu sesinyathela ngenyawo siyasithenthela no ngisho nami ngiqashiwe but ngiyayibona lento ayisho uNkulunkulu ayizwe ukuthi uNkulunkulu why eloku ethe abantwini ngiyokusikelela inkomo zakho insimi yakho isitsha sakho sokuxova inhlama uNkulunkulu ufuna ube na something oyionayo yakho haleluya mhlawumbe bongaqhubeka ukuthi ayike usiyasiphakamela ngoba usenezinto ngoku ngenxa sene ngabe business ke ngoku ngenxa bese ungavula ishop hayi nami ngiqashwe kodwa uthi uNkulunkulu ezwini lakhe inkomo yakho igusha lakho ingadi yakho isitsha sakho sokuxova inhlama yonke into yakho that is uma ukholwa kufanele ube nayo lento oyionayo yakho ukuze uNkulunkulu athulule insikelelo empilweni yakho umuntu uNkulunkulu bheka igap ekhona nje bheka igap ekhona ngoba kunabantu lapha phezulu kunabantu aba-on oil ngoba u-oil wona udetermine yonke into enzeka emhlabeni makunyuka nokonyuka zonke izinto makwehleka wona kuhleka yonke into abantu abaphethe ama-minerals abantu abaphethe gold abantu abaphethe diamond nani kube sekuzoba khona labantu ekuthiwa richest men emhlabeni laba esisibona beveza uForbes icompany eveza ama-billionaires isikisho ngokwe-report abayinikeziwe lapho ukuthi omnye uvela athi ungakulinga umveze kulo nto bese bekhona laba ama-creator abaqhamuka na something othola ukuthi waqhamuka no-Facebook waqhamuka no-WhatsApp waqhamuka nento ethile njenganabo Mark Zuckerberg ekuthiwa bama-richest men kodwa masubheka hlaba yona ama-richest men kubese ngezasi kwabo kuzoba khona osomabhizinisi kababanye abama-millionaires kubese kuzoba khona kabaqashwa ukusukela phezulu ke kominister ukwehla ukwezeke ko-MEC ukwehla kuze-ke kuba kuze ko-professor kubahloli ukwehle kuya kothisha nabodokotela nani ukwehla ke ukuze zazi ke abantu abasebenza ezitolo nje abantu nje abaphasi labo ababe wehle nabo should sebelese ibheka igap ephakathi kwabo laba bantu abama-owners aba-own oil bese uzobheka igap enalaba abasebenza ezitolo that is a huge gap now ibhekeke into lithi izwi kaNkulunkulu lizokusikelela ngaphezulu kwazo zonke izinto zomhlaba ngapha thina sistruglisha ukuqashwa ukuyoba yikhoboka ithi iBhayibheli uSolomoni wathatha amakhoboka ayengabhatalwa ukuthi makahambe ayezweni laseLibanon ayofuna umsedari ukuze kwakhiwe ithempeli amakhoboka angabhatalwa usho ukuthi emakhobokeni kwakhona amakhoboka angabhatalwa abantu abayengakhokhelwa nje all bemakhoboka babengabhatalwa kubese kuzoba khona amakhoboka at least ke wona ke abhatalwayo ile nto ekuthiwa uqashwa uma uqashiwe uyikhoboka ebhatalwa hayi nyaniso leyo mntana uyikhoboka ebhatalwayo nyaniso khona isisho esithi uma uhlulekile ukufezekisa iphupho lakho omnye umuntu uzoqasha ukuze ufezekise lakhe hayibo mama uhlulekile ukufezekisa iphupho lakho omnye umuntu uzoqasha okusho ukuthi mina ngiba nephupho la ukuthi
kule nyanga ngifuna ukwenza Oh. 800,000 ebhizinisini. Yes. Ngifuna ukungenisa 800,000. Yeah. Ngibese ngithi ngizoyingenisa kanjani? Okay. Mangizame nje abantu abazosebenza la ebhizinisini ukuze siyenze le 800,000. Yo. That is laba bazofezekisa iphupho lami. That's my vision leyo. Ingizoyifezekisa ngalaba. Laba ke mabezenza babhadala nje u300 nobo 2000 800,000 mina laba bamahoboka wami. Yo. Umuntu oqashiwe uyikhoboka. Koboka noma. Noma ngabe mina uyikhoboka moqashiwe. Hallelujah. Nawe into ebuhlungu engifike ngiyibuke ngibuka ukuthi thina sistruggle ukuba makhoboka yembuka. Naye lento efikile ebuhlungu ukuthi manje njengoba kuthiwa unemployment ikurate ngakusho ukuthi thina sesiyafuna ukuba makhoboka but siyastruggleisha nokuba makhoboka nawe. Yabona ukuthi besifike kangakanani employment sikude nalento ofuna uNkulunkulu. Hallelujah. Because uNkulunkulu ngaphela uthi ngizobeka ngaphezulu zonke izinto zomhlaba. Kube khona abanye ekugcineni kuzoba khona amakhoboka. Now thina sihlula ukungena la kwi-entry level eqaleni kuze siyofika lapha. Yebo koboka. Lento ifike ngihluphe kancane. Hallelujah. Lento yenzeka kanjani? Sikholwa sithi silisiwe sazana noNkulunkulu. Hallelujah. Sengisho ukuthi ngesikhathi ngike ngahlala ngifuna umsebenzi iyona into engenza ngayirealize lento ngayibuka ngayibheka ngathi hayibo kwenzeka kanjani ukuthi sindisiwe sikholwa sazana uThixo kunento esayifakwa la safakwa thina ukuba weak thina Yeah. safakwa ukuba weak safakwa ukuba makhoboka kwaphila ngaphakathi. Hallelujah. uThixo nabe ngathi ke ngapha ngizokwenza ube ngaphezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Yini esenza ukuthi singafiki lo level? It's because thina uNkulunkulu usiplanela ukuba si-own. Thina ngapha sinamaphupho woku-ownwa, wokulawulwa. Iyona nto ke manje imehluko between uku-owna nokuqashwa ukuthi ngapha ekuqashweni une-education system oyinikiwe ekunikeza status. Ube negama elikhulu. Yo. But ubuyikhoboka ngapha awunagama but awulawula uphumile kukhobokeni. Yiyo into esiconfusayo leyo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Angisho lokho sengivala ngikaze ngithi isikhathi bangcwele. AmaJuda kunendlela aphila ngayo ehlukile kuneyethu. Yeah. AmaJuda uma wona ephila umntwana emncane ongumJuda noba ophi labaJuda lawa ekuthiwa asabambe isiko lobuJuda. Yeah. Kunendlela abaphila ngayo. Oqala umntwana mayizalwa uyanikelelwa. Ubongwe nje ukuthi kuzela umntwana. Yeah. Kusiwe umnikele endlini kaNkulunkulu ukuthi siyobonga nje ukuthi nangu umntwana uzelwe. Yeah. Njengoba thina siyenzi lento. Hayi. Uphinde ukuthi umntwana mayisuka sekhona indlela afundiswa ngayo ufundiswa ukuthi uma thathu F umpha u100 Yeah. udivide ka4 Yeah. 100. Yeah. Oqala kufanele akhiphe isishumi. Yeah. Njengoba thina uma sesikholwa sisibalekela sithi indlela noma kukhona abantu abakhulumayo Yeah. bekhuluma la kuma social media bethi indlela zemacawe zokuthi adle izimali ntontoni. Yeah. But kwisizwe sakaJuda ikuthiwa ngokwe statistics sake-America amaJuda i-average yamaJuda okuchaza ukuthi emaJudeni nje wonke ubuningi bawo alikho iJuda elihola less than 200,000 US dollars. Yeah. Wonke aware more than that amaJuda nje eAmerica. Uthola abantu indlela abaphila ngayo umntwana emncane ekhulu. Udividiswa awu4 imali asuka izoyinika. 1 uthiwa khipha ishumi. Lento usikhishwa uyena. Hayi ukuthi umzali athi hayi lethi imali yokhipha ishumi cha wena. Iphima leshumi lemali ngiphewe. Ubuzwe yena. Uyikhipha imali leshumi athina Number 1 lo. Number 2 imali azoyisa ku charity. Yo.
okuchaza ukuthi kufanele kule mali ayiphiwe anike umuntu oswele nokumbona nokusesikoleni nokuphi kunyanzelekile uzaletha i-report ukuthi le mali ebengiyipheka na ubani oswele umphile Yo. Mfundisi emncinci. eyake ekhaya lo nje imfundiso yasekhaya le i-compulsory ukuthi ayenze. Yo. 3 kule mali ayiphiwe kufanele abe nama savings. Oh. Awakhe. Uyabuza ukuthi okay imali oyibekile mayisuke samncane kakhulu ubeka kanjena ibhodlela la ifaka khona uma wakhaya ubheka nomzali uma tatakhe athi okay uyifakile wenza check up uya check ukuthi ifakiwe imali ayibekile 4 uzoyispenda ke ngokule so uzakhipha ishumi charity savings ubese le eyogcinile ozayidla ke manje Yeah. thina sitrainers ukuthi hambe uyothenga nje hambe uyothenga nje thenge Nani. Yo. haleluya Ungathengele esishumi uthenge hayi. imali oyinikiwe nje uyathenga nje uthenga yonke into haleluya so ithonye manje laba bantu into eyenzekayo ngabo akululanga ukuthi umJuda mayisuke ephethe iCV ethi ufuna umsebenzi even ugovernment uvela uthi hayi ngoba kunomJuda siqasha umJuda thina ngoba nomJuda sizomholela 300,000 lo mJuda uzokhipha ishumi ebandleni lakhe kunemali ekuzobhenefitha kuyona abantu abaswele Yo. kule mali asizomholela yona la siyazi umJuda ngoba kunesiko lobuJuda ukuthi lo muntu lo kunabantu abaswele azobapha therefore masimqashe ngoba sizobhenefitha su government Yey. aqashwe so ngokuthi bonke abaJuda most yabo baphila ngaleyo ndlela that is why yonke indawo labefika khona labantu laba kuthiwa even wenza ibusiness nabo musu ukwenza ibusiness naye ngoba le business niqala nabini ugcina sokuqashwa wena la ngaphakathi ungasazi bakwenzeka kanjani kagcina sengiqashwe kodwa le business esiqala siqashwe kodwa segcina seqashwe haleluya Amen. so baphila ngaleyo ndlela bangcwele haleluya bangcwele izwi lenkosi lithethe inkululeko yethu lamandla kaNkuluNkulu so okubalekile ukuthi masazi ukuthi ilizwe lisafarisha kangaka uNkulunkulu thina wasibekela ama solution amaningi ukuthi singakhululeka ngaleyo ndlela kuphela masistike ekufundeni iBhayibheli sistike ekufundisweni sistike kuyo yonke into esitshelwa la kule ndawo sizokwazi ukuthi sinqobe kulesi simo esikusona izinto singazibuki njengezwe kodwa sizibuke njengabantwana bakaNkulunkulu sizibuke njengabantu abanegunya kunenye into sayiphuca government ukuzazi amandla ethu yabona lento ukuthi kufike umuntu athi ngizonekhela izindlu ngizonenzela ukuthi ukukhipha ingqondo yokuthi into iphume kuwena haleluya yonke into okufanele uyithole fanele iphume kuwe musu expecta komnye umuntu because lo muntu lo uyakwenisha uzenza ukuthi ungazazi ukuthi wena ubekelwe nemhlabeni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha elasithandaza uMC athatha indawo egameni lika Jesu asiphameni sonke sithandaze baba wethu namandla